Kubaha ikaze mu makuru ya RT Imena, amakuru akugeraho mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ikaze rero makuru yo kuri uyu munsi tariki 28 ukwezi kwa 2024. Inyeshyamba zari zitabara leta y'u Burundi ivuga ko zishyikiwe na leta y'u Rwanda zongeye kugaba igitero muri iki gihugu. Benshi barahagwa. Leta ya Gitega yongeye gushyira mu majwi leta y'u Rwanda ko hariyo ibiri inyuma. Ni birego leta y'u Rwanda yakomeje guhakana mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuganira udubi kuvaho umupaka w'ubutaka uhuza ibihugu byombi ufungiwe. Naho General Patrick Nyamvumba nyuma y'igihe kirekire nta mirimo izwi ashinzwe nyuma yo gukorwaho iperereza agakurwa ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo mu mirimo ye yarashinzwe, yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu munsi ku munsi w'ejo. Naho Perezida wa Congo Bwana Felix Antoine Tshisekedi ku munsi w'ejo yagiye i Rwanda muri Angola mu nama yamuhuje na Perezida Lorenzo dos Santos w'iki gihugu. Ni inama ikurikirana n'indi yabaye mu minsi ishize ku cyicaro gikuru cya African Union, Afrika yunze ubumwe muri Ethiopia. Amakuru yatangajwe na Jeune Afrique avuga ko inama heruka bitari byoroshye hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame mu nama y'impikirano yagombaga kuhuza ariko ikaza kurangira itabaye byuzuye. Naho mu mahanga muri Haiti, ni gute uwari First Lady umugore wa Perezida yisanze ari nimero ya mbere mu bashinjwa kumuhitana ndetse no guhitana umugabo we. Turabigarukaho muri aya makuru yacu. Naho mu butabera tugarutse mu Rwanda, abunganira Madame Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda babwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko imvugo z'abatangabuhamya bamushinja zishingiye ku binyoma no kwivuguruza. Basaba urukiko kudaha agaciro ubwo buhamya. Ikaze mu makuru yacu arambuye. Gendi Jean Ngendahimana. Amakuru yacu ku buryo burambuye. Inyeshyamba zari zitabara leta y'u Burundi ivuga ko zishyikiwe na leta y'u Rwanda zongeye kugaba igitero muri iki gihugu. Benshi bahasiga ubuzima. Leta ya Gitega yongeye gushyira mu majwi leta y'u Rwanda ko ari ibiri inyuma. Ni birego leta y'u Rwanda yakomeje guhakana mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kugana Yorudobi kuva uyu mupaka n'umupaka w'ubutaka uhuza ibihugu wafungwa. Leta y'u Burundi ikomeje kuvuga ko leta y'u Rwanda igenda yibangamira mu buryo butandukanye kuvaho kudeta ya 2015 yabaga ndetse ikaza kuburizwamo, aho abajenerali bivugwa ko bakoze kudeta bahungiye mu Rwanda ngo nubu akaba ariho bakiri. Ni birego leta y'u Rwanda ihakana ko nabufasha na bumwe ihari ritabara, ikavuga ko ritabara ikorera muri Kongo. Leta y'u Burundi biciye mu ijwi rya Perezida Ndayishimiye Evariste ivuga ko iyi ritabara ifite icyicaro mu murwa wa Kigali, ikaba leta ihabwa ibikoresho, ibiro n'ibindi byose ikoresha kugira ngo ihungabanye umutekano w'akarere k'Kigali ugenda uba mubi cyane, ndetse inama ry'utumba hagati y'ibihugu nk'uko abasenguzi mu bya politiki bavuga. Leta z'United Amerika, Ubufaransa buhamagarira impande zose zihanganiye muri Kongo kugira ngo zikureho ibishoboka byose kugira ngo intambara y'akarere itarota. Nubwo ivuga bityo ariko leta y'u Burundi iri muri Kongo ivuga ko igiye guhangana na ritabara yamaze kwishyira mu mutwe wa M23 bafatanije, ndetse leta ya Kongo nayo ikabirwana na M23. Leta bakabashinja leta y'u Rwanda kuba nayo yishima M23, akaba ari ikibazo gikomeje kuba icy'akarere mu buryo bukomeye. Tukiri mu Rwanda, General Patrick Nyamvumba nyuma y'igihe kirekire nta mirimo izwi ashinzwe nyuma yo gukorwaho iperereza n'imikorere mibi mu mirimo yarashinzwe kwa Minisitiri w'Ingabo, yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania n'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo. Bwana Patrick Nyamvumba, iyi nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri 2024 yobowe na Perezida Kagame, yashyize mu myanya y'abayobozi batandukanye barimo na General Patrick Nyamvumba wagenwe nk'ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania, aho asimbura Fatu Haririmana wari muri uwo mwanya. General Nyamvumba yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva 2013 kugeza 2019, ndetse abaminisitiri w'umutekano. Francis Kamanzi yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe peteroli na gazi, asimbuye Yamina Karitanyi wari uyoboye iki kigo kuva muri 2011 muri 2021 mu gihe
Fatou Harerimana yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Pakistan. Ni inama kandi yazamuye mu ntera umukobwa wa General Gisa Fred Rwigema, akaba yashinzwe igisata cya Afurika na diplomasi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi ku munsi w'ejo yagiye muri Angola mu nama yamuhuje na perezida wa Angola Bwana Lorenzo dos Santos. Ni inama ikurikira indi yabaye mu minsi ishize ku cyicaro gikuru cya African Union muri Ethiopia Addis Ababa. Hari amakuru yatangajwe na Jeune Afrique avuga ko inama iheruka bitari byoroshye hagati ya perezida Tshisekedi ndetse na perezida Kagame mu nama y'impishyikirano yagombaga kubahuza mutubabarire yari yobowe na Lorenzo dos Santos wa Angola. Inama ya mbere byaranze ndetse ahitamo kubahuza mu buryo butandukanye, ahura n'umwahura n'undi. Iyi nama Tshisekedi yagiye mu ngakaba ari kurikirana imyanzuro yafatiwe muri iyo mishyikirano. Ukomeje gutega amatwi RT Radio Televiziyo Imena ikugeraho kuva hano mu Burayi, tukugezaho amakuru utasanga ahandi. RT Imena rero ikugezaho amakuru ya buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Tugane muri Haiti aho umugore w'uwahoze ari perezida ari mu bashinjwa bikomeye cyane kumuhitana. Ni amakuru rero akomeje gucicikana mu gihugu cya Haiti. Tariki ya 7 Nyakanga rero 2021 isi yatunguwe n'inkuru y'uburyo abantu bitwaje intwaro binjiye mu rugo rwa perezida wa Haiti Jovenel Moïse mu murwa mukuru Port-au-Prince, bakamwica bamurashe ndetse bagakomeretsa umugore we Martine Moïse wahise ajya kuvurirwa muri Amerika. Mu cyumweru gishize benshi ku isi bongeye gutungurwa no kumva ko uyu mugore wari First Lady Premier Dame ari we nimero ya mbere ku rutonde rw'abantu 49 bakurikirana hagendewe ku ruhare umucamanza wa Haiti. Ubucamanza bwa Haiti bavuga ko bafite mu rupfu rw'uwari umugabo we. Inyandiko y'umucamanza Walter Voltaire yasohotse tariki ya 20 z'ukwezi ishinja Martine ubufatanye cyaha mu kwica umugabo we mu kugira ngo agere ku butegetsi. Ibirego bishingiye ku buhamya bwatanzwe na bamwe mu bari hafi y'ubutegetsi. Uruhare rwa Martine Moïse ruvuga ko ibi ari igikorwa cy'ubutegetsi buriho ngo kigamije kuyobya no guhuza rubanda ngo nibabaze ubutegetsi byo bwananiwe gukora kugeza ubu. Inyandiko ishinja y'umucamanza Voltaire ivuga ko hari ibimenyetso bifatika bishingiye ku buhamya bw'abantu bahoze mu nzego z'umutekano no muri guverinoma bashinja abaregwa batandukanye uruhare mu kwica perezida. Mu batanze ubuhamya harimo Lionel Valbon wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ingoro y'umukuru w'igihugu n'abandi barimo abafunze bakekwaho uruhare mu icwa rya perezida Moïse. Umucamanza Voltaire avuga ko icyemezo cyo gushinja Martine Moïse gihera no ku byatangajwe na Valbon wari ukuriye ingoro yabo, wavuze ko iminsi mbere y'uko perezida yicwa Martine yamuhamagaye akamubwira ati Jovenel nta kintu yadukoreye, ugomba gufungurira ibiro bya perezida ati Claude Joseph kugira ngo ategure inama ya minisitiri azategura amatora mu mezi 3 kugira ngo mbe perezida nibwo tuzagira ubutegetsi. Nyuma y'icwa rya perezida Jovenel, Claude Joseph wari minisitiri w'intebe yahise afata ubutegetsi ku buryo butavuzweho rumwe. Hakurikiyeho imyivumbagatanyo n'imvururu byatumye yegura ku butegetsi yamazeho ibyumweru hafi 2 gusa. Komeje gukurikirana amakuru ya RT Imena. Naho mu butabera abunganira Madame Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda babwiye urukiko rwisumbuye rwahuye ko imvugo z'abatanga buhamya bamushinja zishingiye ku binyoma no kwivuguruza, basaba urukiko kudaha agaciro ubwo buhamya. Ni Munyenyezi akurikiranyweho ibyaha birimo gukora jenoside no gushishikariza gufata abagore ku ngufu mu mujyi wa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyaha we aburana hakana. Yoherejwe na Amerika mu Rwanda muri 2021 ngo aburane kuri ibyo byaha. Ubunganira Beatrice Munyenyezi Maître Bikorwa Bruce yabwiye urukiko ko abatanze ubuhamya mu rubanza rwa Munyenyezi baranzwe no kwivuguruza no kutavugisha ukuri kandi ko batari bazi neza Madame Munyenyezi. Mu byo Munyenyezi yarezwe harimo gushinga bariyeri mu mujyi wa Huye akanatanga amabwiriza yo kwicira kuri izo bariyeri abantu bo mu bwoko bw'abatutsi.
Kuri uyu wa kabiri uruhande rwa Munyenyezi rwagaragaje ko bamwe mu batangabuhamya bavuga ibitandukanye ku bigendanye n'iminsi n'abariyeri Munyenyezi yari ariho. Ubundi buhamya bwavugaga ko Munyenyezi bitaga komando kubera ibikorwa bye muri jenoside, yashishikarizaga interahamwe n'abasirikari gufata ku ngufu abagore n'abakobwa barimo abigaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Bumwe mu buhamya bukavuga ko ariho nawe yigaga. Munyenyezi n'abamwunganira bavuga ko atigeze yiga muri kaminuza, ko jenoside yatangiye yiga mu ishuri ryisumbuye riri mu mujyi wa Butare. Reka mbashimire rero ku makuru yacu y'uyu munsi ku itariki ya 28. Andi makuru aza kubageraho mikuru uyu munsi mu masaha ya nimugoroba. Witeka bane namwe, nari Jean Ndahimana. Mukore subscribe na share kuri RT Imena. Bye bye.